Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kneel as we pray the Ratio Imperata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people.
Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, for we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions from our nation. We place our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that we make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, and Virgendelos Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us.
y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. In the name of the Kilagyoning Igpam, Poning Anak, Amponing Espiritu Santo, Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Pakamalang kong kapatid, iting taulingaldo ning 2024. Nung tauline pungaldo iti, buri ng sabihan bukas, bayo ng banwa. Pasalamatan tayo, ing malugod a Diyos, karingega ng grasyang binyan na kakatamo, kilob na ning pabanwa. At nung atintamong agawang mayap, pasalamatan tayo. Nung atintamong kakulangan, etamo po kakalingwan iti. At nung atintamong agawang kasalanan, sisyantamo at eta nagagawan pasibayo. Bayong banwa, New Year, new opportunity, another chance, another year. Kaya kailangan pumigunam tamo, pasalamatan, ulit-ulitan ko, pasalamatan tayong Diyos, uling dini na nakatamong pangbiye. Dapat iti kailangan gamitan tamo para king apong Ginoo. At para karing penandit, etaya liguran lubusan, etaya sinuywan, pigsilbian ng apong Ginoo, karing kapatid tamo. Sisyan tamong po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pepakit me kaya kami ingdalan papunta king igpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, binye mo kaya kami ing pamamatula ning katutuan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikay may papastol, panimunan mo kami papunta king Pie Alananga. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos ang mayupaing totoo pakaluluwa na katamo, at king paupatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king Pie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, akapilan man mabiye, in mula at ganap ng katuparan ning kaming kasalpantayanan, at yuking pangabait ning kang anak. Sopan mo sanang makiraki king biye ng Kristo, uling iya ing kaligtasan ning meto ketawan. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Anako, malapit na ing kawakasan. Antimoing dimdamyo, daratang niya ing kasalang ng Kristo. Ngeni mo, dakal na laring linto kasalang ng Kristo. Inya baluta mo, king malapit na ing kawakasan. Ding taong deti etalatune kayabe, inya likwanda katamo. Uling nung tune lang kayabe tamo, may natili lasanang kayabe tamo. Dapat may kolo, inya malino king ilangan elatune kaya katamo. Dapat kaya kayo ne pigkalup Kristo ing Espiritu Santo at uliniti ikayungan baloyo ing katutuan. Sinulat ko kaya kayo uli na ning eyo balo ing katutuan. Baluyo iti at baluyo mo naman kingalang kalaraman amani batan king katutuan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Busta niyang tumula imbanwa, busta niyang magsaya inyato. Busta niyang tumula ing banwa, busta niyang magsaya ing yato. Dalit kong bayong dalit king Ginoo, dalit ka king Ginoo o metong yato, dalit ko king Ginoo at puryan niya, iyagyagyo aldodo, impamagligtas na kaya katamo. Busta niyang tumula ing banwa, busta niyang magsaya ing yato. Busta niyang tumula imbanwa, busta niya inyato magsayaya, at pati na indayat malat, at ding sablang at syukeya, busta niyo ding marangle, at ding sablang tanama na tumulala, kanita ding sablang dutong ning kekawan, darit la ulining tulala. Busta niyang tumula ing banwa, busta niyang magsaya ing yato. Datang niya ing Ginoo, ba mag-ari king yato, pamahalan no ring sablang tao, kingalang pamangabiran, at kinbi mong katuliran. Busta niyang tumula ing banwa, busta niyang magsaya ing yato. Ing metong ngayaldo, banal, sinlagya kaya katamo, meko keni ikong sablang bansa at sambantaya ing Ginoo, kingaldo iti ing metong mamulang sala, sinlagya babo ninyato.
Ingino manatiliya kaya kayo, at kyaka ang temurin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligay kyaka o Ginoo. Bayuya melalang ing yatu at yune ing amanu. Ing amanu kaya gumnanening Diyos at nung nanuya ing Diyos ing amanu makanyanya. Iba't baking kamumulan ing amanu kaya gumnanening Diyos at king kapamilatanan ing amanu lelanganan ning Diyos ing sablang bagi. Nanuman ing melalang alang me palyari, nonemo king kapamilatana. At kaya ing biye, at iting biye yung migdalang sala karing tao. Saslagya ing sala king karalumduman, at ene adaying ing karalumduman. Tinubod nening Diyos ing metong tao, ing lagyo na Juan, dinatangya, ban mo niya patutu tungkol king sulo, ban king kapamilatan ning kayang pamipatutu, maniwalala ring sabla. Aliwa Juan ing sulo, dinatangya, ban mo niya patutu tungkol king sulo. Iti yung tune sulo at daratang king yatu, ban mo niya sala karing sablang tao. At yun yung amano king yatu, dapat ene akilala ning yatu, agyamang ing yatu delangan ning Diyos, king kapamilatan ning amano. Dinatangya, king sarili ng balen, dapat si kwilde ring kayang kabalen. Makanyan man karetang tinanggap at mediwala kayo, pikalub na ing karapatan, maging anak no ning Diyos. Maging anak no ning Diyos, kapamilatan ning daya, o ning pamitaning laman, o dapat ning tao, ing Diyos mismo, ya ingig para, ing amano, maging tao ya, at may kaya gumiyang kayabetamo. Ikit mi ing kayang kamalan, amipnong lugod, at katutuan, at kamalan ang mga tulid mong bukod, king bugtong ng anak ningig pa. Minyayang patutuiwan tungkol kayo, nga na, ya ing amanwan ko, kanitang sinabi ko kay kayo, datang ya kaibat ko, dapat may gitsa ka na ko, uling bayo ko pamibayit, ya at tune. King ganap ng lugod, itangan mirinantang kanwanan, pigkaluba na katamong kalam ay makanyan-kanyan. Pigkalub niya ning Diyos ing batas king kapamilatan ng Moises, dapat ing lugod na't katutuan, miras karing tao king kapamilatan ng Hesu Kristo. Alapan dinuman may nakit king Diyos, dapat mi pakilalaya ing Diyos karing tao, king kapamilatan ning bugtong ng anak. Ing anak akayagum ningig pa, king panga Diyos at kaluguran ng tutu. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kyaka o Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Maya payabak ng Diyos po kaya kayangan. So, tiyutana po king taulingal doning 2024 at bukas Bayong Banwa. Bayong Banwa, New Year. Lawin niyo po nga ko na din ating umpisa, ating kawakasan, ating beginning, ating end. Anyapin po nga naking first reading, anako,
malapit na yung kawakasan. King time, there is always a beginning and an end. Itamongan po atintamong umpisa, atintamong kawakasan king biye. Basat ating time, usong ating oras, panahon, o itapo ating umpisa, ating kawakasan. Inya pining 2024, magwakas ne at datangyaw ing bayong banwa. So makanya niya po, anak ko nga na malapit na yung kawakasan. At ikita mo po king Ebanghelyo, in the beginning, bayo yamela lang ing yato at tuning amano. Bakit po ngening mapupupos na ing banwa, may banggit siyang pasibayo ing libro ng San Juan. Jesus, San Juan, pepakit ni Jesus, migmula yaking banwa. In the beginning was the Word. In Word po keniyapin ni Kristo, ameging tao. Many batanya king banwa, alapong time ka rin. Mi bait siya king time. Si Jesus ay isinilang sa panahon. Anyapin akayabe tayo po king panahon. At anyang mi bait siya king panahon, o itat tinuruya, pepakilala ni in Diyos ikpa. Tinuruya, tiro na po yung katutuan. At kaibat na nita, uling many batanya king banwa, migbalik yang pasibayo king banwa. Bakit po migbalik ya? Uling ing banwa, yung tunay ng tuknangan. Ang tunay na tirahan ni Jesus ay ang langit, nanggaling sa langit, na walang panahon sa langit, bumaba siya dito sa lupa, may panahon. Pagkatapos ng kanyang misyon dito sa lupa, bumalik po siya sa langit. Kaya tayo ngayon, tamo po ngeni, kaibat ng may bayit, kaibat ng meging tao, tiro na po yung katutuan kaya katamo. At pepakilala ni igig pa, at itamo ngeni, tutukin na katamo king banwa. Ang tunay na tahanan natin ay hindi ito ang mundong ito, kundi ang langit. Time will end. Mapupusya po yung panahon. Pero life will continue. Time will end. Mapupupos ing panahon, but life will never end. Kaya nga si Jesus ay bumalik sa langit. Gusto niya na tayong lahat ay sasama sa Kanya sa langit. Kaya ito pong pakay ni Jesus, bakit bumaba dito sa lupa? Upang tayo ay iligtas. Pero ang kaligtasan, kahit na ibinibigay ng Diyos ang kaligtasan sa atin, kung ayaw natin maligtas, God cannot force us. Kung ayaw po natin ang kaligtasan, wala pong magagawa ang Diyos. Ang tanging magagawa ng Diyos ay anyayahan tayo. Gusto ba ninyo ang kaligtasan? Opo. Kung gusto natin ang kaligtasan, kailangan sumunod tayo sa Kanyang kalooban, hindi ang ating kalooban. Kahit na nagdusa at namatay si Kristo at muling nabuhay, kung hindi tayo susunod kay Jesus, kung hindi tayo susunod sa Kanyang kalooban, hindi pa rin tayo maliligtas. It is a choice. It is a decision on our part kung gusto natin maligtas, kung gusto natin makarating sa langit. Kaya, time will end,
but life will continue in heaven. Magwawakas po ang panahon, pero ang buhay natin kasama ni Kristo ay hindi kailanman magwawakas. Kaya isang araw na lang, huling araw ng 2024, magdesisyon po tayo. Kung tayo nagkamali, nagkasala, pagsisihan natin ito at huwag na natin gawin. Kung tayo ay nakagawa ng mabuti, ipagpatuloy po natin. Kung tayo ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, maglingkod po tayo. Gusto natin, yes, our goal is not only to live long, but to live well. Our goal in life is not only to live long, but to live well. To have a meaningful life. What is a meaningful life? It is to follow Jesus. It is to love God. It is to serve God. Kailangan po maglingkod tayo. Sana isa sa mga New Year's resolutions ninyo ay paglingkuran ang Diyos. Kaya lang, kapag naglingkod ka sa Diyos, ihanda mo ang iyong sarili. Be prepared to suffer. Kung hindi pa po kayo nagdudusa sa inyong pananampalataya, you are not on the right path. Yes, we like and we love a comfortable life. Pero kapag sumunod ka kay Jesus, siguradong mayroon pong paghihirap. Kaya kung wala kayong paghihirap sa buhay, maghanap kayo ng paghihirap. Maglingkod sa Panginoon, na po maglingkod sa Kanya. At kapag ikaw yung naglingkod, as I always say, be prepared to suffer for Jesus. Amen. King panawon na iti, kaluguran kong kapatad, pisyag ning talapangabos ing lugod na kekatamo, manigapu tamot manalangin mipnong kapanaligan king Diyos. Nga tamong manalangin kayo, Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para king balayan ng Diyos, bandang gapane ating kapanaligan intulang daralanim mi pangaglik king Nuana Birhen Maria at bayit na kimbenging tahimik ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para king panyulong at kapayapan ng nyato, baning sabla, kalam ng Diyos, mamunga king pamagkamit ding sabla king pengako ng biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para kareng daranok, manandaman at milalako pag-asa, bang impamipakit ng kasakitan ng talapangapos sa mibait kimbirhen, magdalang siga na nalub karela, kalusugan at tula, panalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Banding sablang pamilya ng Diyos, tanggapan day Kristong mikatawan tao, at mabiyasa lang sumuyo kareng kayanakan at pengari, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ngini adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. O Diyos ay paming mayupaya, manigapuking ipagkalumusa ing kayaduanan mi, kapamilataning anak mong Diyos at taong totoo, Yesu Kristo,
ake kaming ginumanggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos ikpang mayupaing totoo. Tagapana sana ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuret kaligay ni king lagyo, king kakatam kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Oyit paming babye kapayapan kaya kami, tanggapan mo ing debosyon mi keka at kapamilataning pamakira kemi kaniting misteryo, lalo mo kesa ng ilapit keka at king metong at metong, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaka ang temore, iyat nayo ring puso iyo, makayat nano king gino, pasalamatan tayong Diyos a ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ni Jesucristong ginumi. King aldoy ti sinlagya ing metong abayong sulu king yato, ing Diyos mekisan metong yaking tao, ating tao naman akasan metong ne ing Diyos. Ing alananggamong amano pisana na ing kaya kaming kainan, at inalilaning ng biye ing kaya kaming kamatayan. Tutuyang pagmulalan iting pamisan metong ning Diyos at ning tao. Babalik na Kristo king tao ing kalam ning biye alang kapapusan. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta.
tunay kapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamailas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akakaiting tinapi ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming, pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang, Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing totoo, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga.
Abi-abi, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginota mo. Ikabus mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi, banking kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabus. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo pong hining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Miserere, miserere,
Oining ginutang Yesu Kristo, ing makaibiye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayang uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ang kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas mga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang iting sakramento, yung maging sikanan mi. Ituro mo ke sanang munye ulaga, king sablang mayap, ay pagkalum mo ke kami, at saupan mo keng magsikap, magkamit king biye alananga, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Potapuing misa tamo New Year's Eve Mass, alas 8 po ning bengi. Deta pong bisang simba, so ulitan ko po, alas 8 po ning bengi. At bilang saop yanamo po, bayo kayo mako ituklip yoring kaya kayong kneelers ne, ban kanita po, mas mabilising pamaglinis po ta. Ang po pa po ring electric fan. Tuturo ko po ring sisimba. Sana panupayayo, bang kanita, mas mabilis po yung pamaglinis. Neng ordinary days, sana deng sisimba tutuklip do rin karelang kneelers niya po, anti narugong sahub ka rin maglinis. Dakal po salamat. Ingino mantabi kaya kayo, At kaya ka antemurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pang inganak, ating Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Dios.